Kembali lagi sisi yang berasa bahagia channel channel kini kedai ke reaction Tuesday ke man lak si baar ngiyo bereact ki video berper lak long music video ki film bat ki mo te hakani ke singin ngiyo bereact dah kawai par ke jingruai pakani kedai ke jingruai ke bekerteng RB ke badai ke official music video jong ke erang movie ni ke film erang mo bar ke balarwai di baram suciang bat ilari hon lapang kli nga bali banga jit di kani ke jingruai namar banga yui bakani ke jingruai la ak di iwe i actress i balaju ak film lang ban ngam chua di bat bentang aku ban page lale ini actress hakan ki jingruai mo pe ini video tu pendekut ini reaktor bentangan dum-dam yes ini di actress i kong iba riang iba dairu imis maulai bat mentah hakan ladang bakala i dairu iwe na kita ki lead actress mo kita ki puran ki bah khmat e jokan ki film erang ni mas ngende okay walij ni junuru ngini ate nyomenta ruby 1 2 3 single seram suciang an larihon lapang kyong iba di wadah keren ho aktor jogite kani di semua korwat mana bakal aja di hiang yuk kita kasut ubrot pasti cakap kasur baram te kaksa udus te kaksa sabti tang ke sabti suaru naik keren udi jalan sabti kipor hendai kipor meses dan ditelai di ya apa sabti sini mau Kong Iba kostum ni dah pelat sor nai klan bro jogi udi kajing te Kitrim ni benek kostum kayak mat seperti dan besau dan bayong berarngut dah ni rusa dan lang besau kan ni kitrim kostum designer te dekat pelat di bed gerekam ring gerekam le aktor jengite di penyanyi sepang bayong ni senrang hai kita terima hati banle kayak match bang lu kejaka lu kijan kinap setiam perarong setiam Jakarta cha cha tu si
Ko eribi waju pet sejengai. Saya ini kejakangan habis kain apa gitu. Kini itu semua keruat. Nih, baik kejakan ada si bang biang hal location gini. Tu ini kejing rawai air ubi wajngai nanga ke air ubi. Ini ba song dor ba i kong ibagi ba hakan film erang nganget jadi kiting shop kipuran ki ba khmat ki ban lam khmat ini ke film. Bagi di bla pau ba ki kam acting ki dong kimo ki kom ak film bat ki we ki ladap ak ki film bo per. Par nganget ni ke film erang ru kan hit ba nani khmat man langam ba klaru. Hakan ki film ki don lang ki jong marang ba ki don lang jong ba jelau ngamte boleh kiladap ni ban shoot bat ki we ten rei kiladap ni ini kowe ke jingruai ban nganget ke film kan film shoot tambah tang kowe ke bangang ngas ngusrai hangi kelong ba beli ini ikong hapor be ak film bat nga ipenyap yang ban mentapat ilik ban rawai bat tiba syokdor kumno kani kal hapan long la film nga yang apa ini ke video. Perfect. A few moments later. Kumbangalong pansipot pagkapatlot laway jeng klen ngasyanyan happy urang kat arbor. PM ketukin kedai kedurukom ak joy kong iba teriam ha hakawi ke film bat nga i ak nong penyap briu hakani ke film bat i pai shalum syawa ban ruai ban siau ban iba syongdor tawa kelasa kani aktres sampai ini ke film ke panglayo ban ak bat i kong iba di short film sampai ke don po YouTube ngan sebut ke link po description ke kelam hila ban page ini ke film kani kedai ka jingruai RUB nak kani ke channel Ruping Lauriniang official channel select ban page ngan sebut ke link po description mo kemudian si bunlog jadi kendo biang ban pi ko pat ke video senang pa ini ki pagi video ke bang primi nang channel ke jonga ki vlog bat ki we but ya kani ke reaction Tuesday baka bangale man si baar sepej wajupep mo subscribe ba pinang isu nang Syekh Ahmad kulo jibon.